برنامجی رضا سلاف تماشاوان هجا راستگه همه ایرو شکفتن قشایین خارپتن ام هاتن شکفتن قشایین خارپته ام ایرو هن چاودرین خواب گره پارو بکن اف درجیه کی جیه رنگه از باورد کم برنامه مجی برنامه کی جیه رنگ به و بدلی و به جنگه دست بید که بله تماشاوان هجا اف درجی وک یک شکفتن و هرمه شکفت گلک کورجی از نهاده کردم جبو کو بمرا تشتکی وقستنه ام بجن جبو چره آنکی لامبه یک سوسات بمرا تنه جبر ویجی درفت و در ام بکشین تنه بون اف در براستیجی جه که تایبت خوزاییه نب دسته انسان هاتیه چکرن مرب کاره بجه سارنجین خوزاهینه اف زنار ولات الوی داره شکفتن لور خوزایی وک سارنجین خوزایی جی مرد کاره بناو بکه دسردم بره دا بریا تکنولوژی پیشکتنا تکنولوژی انسانان ذخیره خواه دانیان تکرن وان شکفتن بوی رنگی جوخال دنیای زده وان بوی رنگی شکفتن وسطنن الولات ما تنه یک هری مالی ارزنگانه هیه شکفتن مارکی هنه و اف درجی وقت تایبت مندی ما تشبهه لسر چای خارپته مرد کاره بجه چای خارپته دایه جیه کی جی رنگه امنها در باس شکفتن دنجی بکامزه که چافدریه خواه میباره پار وفکر جیگه دومه نهاجی ام لبر شکفته کی دنن براستیجی اف در جیک پربال کشه شکفته جور بجور لوی داره هنه لورجی شکفته کی وک خلشک هه تاریه لگل کوره براستی دما مرته جین وسا مرخوا شاناز هیست که چونکی اف درانا دناو اردنگاریا مدانن لولات منن اف خوشینه tabi atmosferin dvi rengi da hest ser maruf beguman çetkin. Mesela maruf kare bece tekliya ciyeki usa ave eçi beheve beli liver zina dilat liver da avcı dünü kutum. Şka teşe daye ki renk heşini kiriye usa. Ev dünü kutum aliye jer vek golçken pijugji çedibin. Golken pijugji çedibin. Vek kesen kutene ve dereci درفت امبیشن داکتنا هری جر تنه بجی تین هر وها بقاسی کو درفت شه ببه شخواه می قاسک شونده درباس شکفتا کو تدا درنجه هنه اما درباس وی داره به شکفتا کو بقاسی 100-200 متری اوه کوراهی اوه اتابی مرو اقواسا نمکنم داکوه خواره اما حول بدن چقاسه هم داکوه برنامه جنگه دومه
Temaşevanên hêja gerogeşta me ya li Hawrdora şikevtên qeşeyî didome qasek berê min behsa avê kir niha li vir ew ji nuqtandina avê li vir av gol jî biye lê ez dixwazim tiştekî bêjim divê em her gav û wext xwedî lê derketina xwezayê em balê bikişîne ser çimkî xweza qasî ku pirrengî ye ew qasa û xweşînek û pirrengîtiya xwe jî dide meriv jî dide însan jî lê însan tên van derana li vir mesela cixare dikişînin pêçetên wan bin em bêjin qotkê cixarên wan bin Hawrdorê davêjin ev jî tiştekî derî insaniye divê meriv di vî alî de jî hinkî xweşhal be li xwezayê xwedî derbikeve yanî hebî qotka cixarê ye bigir destê xwe belcîkî bavca çopê neyên li van derana navêjin çünkü ev der însanê ji derê welat jî tên van derana ziyaret dikin gava ew bên vê qirêjiyê bidînin ji bo me hemû wan dibe kêmasî ji bo wê jî qotkekî cixarê be jî navêjin nav xwezayê çünkü xweza layıqê qirêjiyê nine xweza layıqê paqijiyê ye heqê me tune em xwezayê qirêj bikin divê em li xwezayê xwedî derbikevin Belê niha jî em hatin şikevta herî mezin ev şikevt kurahiya wê bi qasî 150-200 metreyan tê behs kirin lê heta îro hê kes daneketiye ew qasa jêr bi rastî jî ciyekî pir balkêş e li vir ji xwe dirince hene kevra vê derî jî kevra mermer e kevra mermer e wisan birandine ji bo ku însan çavderiyên xwe bikin yek sê çar dirince hatine çêkirin ji xwe li vir jî kindirekî dîsan bi zinar ve evekirin ji bo ku însan pê bigirin ew xeteriya ku dakevin xwarê bikevin falan jê ew bin ji bo wî kindirekî li vir girêdana me pêdin niha min jî ez bi wî ve ew bûme ez dixwazim eger kameramanê me bikaribe ew bike ez hinek jî dakevim xwarê ez wisa hinkî çavderiya xwe ya xwarê bikim ez dikarim qasek jî dakevim ji ber ku jêrzemîna vê derê bêtir atmosferekî teng e ciyekî teng e deng girtin û deng dahîn jî pirs girêk e ha em bêjin li gor ronahiyê çireyekî me re tune be jî lembeyên telefonê em dikarin bikarbînin ji bo daketinê lê ji bo ku deng girtin hinkî zehmet e çünkü ew reaksiyona em bêjin frekansa deng şûn de ew dibe ji ber wî jî deng dernakeve lewra jî li diyar ez ev dikim di dinyayê da ciyên bi vî rengî pir kêm in ev der jî ji dinyayê çil ciyên wisa hene yek jê ev dere li welatê me li Kurdistanê ye ciyekî pir hêja ye bi rastî zêde ji ber ku ciyên wisa li her deverê tinin turîstên ji derê welat jî tên vê derê ziyaret dikin bi taybet di demsalên
havînan da bêtir li vir tê ziyaret kirî ji ber ku havînan vê derê qeşa digire zivistanan zêde vê derê qeşa nagire. Ez wisa hinkî jî dakevim diyar taybetmendiya vê derê jî ji ber ku ciyekî wek klîmayî ye havînan bêtir qeşa digire zivistanê av di niqute ji xwe keliyek berê jî me behsa hinkî avê kir niqutan dina avê ew ava ku zivistanê di niqute jêr havînan dibe qeşa wekî zivistana dema berf dibare cemet çê dibe qeşa çê dibe ew avên ku herikbarin bi şevê herikîna avê wek beniyan wisan teşe digirin îca li vê derê jî bizmûlkên bi wî rengî qeşa digirin çê dibin bi rastî jî yanî ciyekî balkêşe lê daketina xwarê jî zehmet e gelek zehmet e yanî nişteciyên xarpêtî ji xwe bêtir bi vê herêmê zanin kesên ku bên ji derê xarpêtê bên vê derê ziyaret bikin divê hayî jê hebin çimkî meriv bişiqite dekeve xwarê dibe ku êdî derfetê bi jor ketinê jî tune be çünkü ciyekî wisa ye di derbarê vê derê de rîvayetekî jî heye ez ê qasek şûn da hinkî behsa wê rîvayeta vê derê jî bikim li ser kûrbûna vê derê di demsalên berê da xwecihiyên xarpêtê li vir mehên havînan sê mehê havînan dihatin li vir qeşayê li vir digirtin bûza li vir yanî digirtin dibirin difrotin pere jê kar dikirin tiştekî xwezahî bifikirin di nava xwezayê da havînan di derfetên neyînî da di demsalên em bêjin teknolojî pêş neketiye da însanan ji xwezayê ev rengê erênî ev li ser wek çandinî karekî kirine pere kar kirine debara xwe pêkirine ev jî xwezayê bi xwe daye me îro tiştên ku bi aqilê însanan teknolojî pêş ketiye sarınc hatine çêkirin ew bûza ku qeşaya ku xwezahî çê dibe wek amûrên çêker makîneyên çêker wan tiştana çê dikin ev der jî xwezayê ji ber ku xwezahî ye tiştên nav xwezayê bawer bikin ew cemeda nava xwezayê bêtir ji a sarıncan çêtir e bi rastî jî Kurdistan bi her ciyê xwe rengîn e bengîn e dengîn e xweş e bedew e lê ciyên wisa yên weka van qeşedankê bi vî rengî li welatê me kêm in wekî me got li Erzinganê jî heye û li Xarpêtê ji ber wî jî hewce dike meriv bê van derana zor zehmetiyan bişîne em bêjin wek bi kindir werîs jî ez bigirim dakevim xwarê jî em bikeve xwarê jî navan zor zehmetiyan da bi rastî niha hevalên min ê kameravan ji min bêtir belkî zehmetî dikişînin çünkü van dîmenan ev pêbehskirinên min jî bi keda wan ez radigihînim ji were ez li ser navê xwe û we temaşevanan ji ekîba xwe re spas dikim jîngeh didome. Temaşevanên heja gero geşta me ya li herêma şikevtên qeşayî didome niha jî ez daketim şikevtekî mezin li vir dîsa heye gelek şikevt hene şikevtên picûk mezin rewşên asayî jî hene yên normal lê ez dixwazim di derbarê vê derê da rîvayeta tê behskirin jî ez li vê derê bikim tê gotin li vir dayîkek daketiye xwarê û êdî hilnekişiye jor ew di çemê ku di nav ernîgariya Xarpêtê da çemê Miradê dûr da derhatiye ev jî rîvayeta tê gotin ji xwe li vê derê hin darên wekî darên hêviyê jî hene darên goyîşan falan hene li vir wek pîrozgeh de hesibînin di kesayetiya ew dayîkê da qasek şûn de ez ê derbasî ew şûna wan daran jî bibin ciyê ku hêviyên paçek ji laşê xwe pê ve girê didin ji kincê xwe li vir kevirekî balkêş jî heye
براستی اف در کورا و دره کورا مرمره اجا محتملا اف بتقینا چیک ولکانیک و فریای هاتیال و درکتیه چونکی اف شکل و کوره جبر شواته و ام بيجي ارزيونه چيبيه جبر وي تشي كيوسا بالكش كرتيه بيه بك خارجي هيك ما قلت دايك يكلبر تشاوكت يشكفت هوندا بيال غوريوايا تلبر دارن وك بيروزي تن حسبانا لبر انسان تنا و دره جوبو بيرانين او دايك پاچك جكنجي خوبه يان جي ام بجن نها جبر كود سردما بانديمي هنا كان رو پوشك خوجي وسان به گردانه ایوانش باوری انسانه انسان کو تنا و دره يعني دخوازن لگور باوری خو تبگرن و چارچوبه دا لور تایبتمندی که ساجیه دردو 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 نیدر دیزر روا وردوی انر چیدا بنر بنر انر چیدا بنر بنوی دایه 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 وی 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 دردو 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 نیدر دیزر روا وردوی بله تماشاوانان هجا گر و گشتامه لهاوردورا شکفتن قشایی ددومه نهاجی لپش من دیدباریه کی به هیبت چکره کی پیکاته کی خوازایی به هیبت لپش من خویاد که دبن تاوا روژه دا براستی جیه کی بالکشه خارپت لکردستان یک باجار هری کوناره جبر ویجی پیکاتین خوازایی جی لوی داره گلک چیبونه اف پیکاتین و داره شکفت قلشکین و داره به پیکاته کی عرضهجه ممکنه والهیت که و بن عرضه آخ و آو زنار درد که و هولشه هفو دود قطع والهی چه دبه او والهی جی دبن و قلشک دما زوستان سر و سرما چه دبه سقم چه دبه او دده بن آلی جیر
و ددم سالن هاوینا دا جی هنکایی هونک دبن بن وان شکفت و قلشکان براستی جی جیه کی بالکشه اف دیدباریا پشت بجی برنگ خود دشبه بزمولکین کوران وک کاپادوکیای وکی بزمولکین نارمانه وکی چرموگه وکی چولیگه هر وها پیکاتین وصل ولات ما گلکن لی شکل تشه باش نگرت یلی مرد دکاره بجه یعنی شکل کی جورایی کی جوانه شخواه هرما خارپته حتانی آمده دور ده حتانی چولیگه هرما چیایی بزناری وان درن شکلین بوی رنگی جی گلک شد بن اف درجی وک خارپت وک هاوردورا شکفتن قشایی پیکاتایی کی وساجی هیا مخواست ام جوارا دبن دیتباریا روژه دا وان هست و رامان خواه لور سر مچه بونه ام جوارا بحث بکن هیوید کم برنامه مل گردلی و در باسته به امن ها گرو گشت خواه هاوردورا شکفتن قشایی بدومینن اما هین چافدارین خواه مایی جی بوارا پار و بکن اتابی هنکی دناوا خوازای و داره دا جی دارو بر هنه هر وها ام بجد دیتبارین در دوره هنه اما اون چافدارین خواه بوارا پار و بکن ها جین که دومه نها از لدیار او شکفتا مزنم کفرین زناری ین لیور دیار شکفتن جخوا او پیکاته وکی مگوت یا به اردهیجه پیکانه تشتین وسا تشه بگره وکی ارد جون ببه بفکری وکی ارد جون ببه او آخ آفد بنیده او بی که او اف کفر وسا لجور بمینه کفر جی تابی همو هور بیه پرچه وسان بونکتن بره هر پرچه کی تابی به مزانیه ها گلک مزن به تونان گرانیه و هی کفر مرمره جی وسان قلشک شه بونه شخوا او قلشک وکی خطا فای یا دپرمه مرد کاره پیناسب که بفکرن کفر کی مرمر به پیکاته کی خوازایی وسان قلش ده چه بونه اف مرد وکی انسان به میلیونان انسان بین با هفجی نه پیکانه تشتکی وسط چیه ببه بله تماشاوان هجا بره ام بربداوی برنامه خوابتین نهال پیش من جی دیدباریه کی به هیبت کوه منظورو نها سر چیه منظوره برف کرتیه دیسان لپیش من بنداوه کی هیا بنداوه کبانه دیروکا کونار اولات ما لور کفشه کتیه بن آوه کلها پرتاگه و هر وها پره کی دیروکی دیسان لور داره همون او هر دو جی نها کتن بناوه لی کله وکی گراوه کی پجوک جبر کو آف زده بلند نبویه او کله دیسا جی خویانید که پیکان مرا به ساندالان آن امبیج کلکان در باسی کله ببه او دیدباری جلی یا بالکش چیه اف چیکرنا وان بنداوانن چونو هاتنا پرتاگو خارپته جبر کو برجواندین خو ام بیجن فریبوتان بکار بین لور پرا کار کن عربان در باس بکن وی جبر و بین ببن جبر ویجی بنداف چیکرن لور او زعمتی جبو خواجی هین و دره هیا و ده همان دمه دا خوازای جی خراد که با آب هوای راج تلیستن دما جیک بنداف هبه زده شینایی چه نابه آب جی چه نابه باران جی چه نابه برف جی ناباره جو خود دیاره یعنی
çiya tevahi ev der çiya rutene daruber zede tünene tene em bejne çiya munzure wisan gelek mesafe naberemede hebe jî wek dîtbarî xuyat ke ji diyarê Xarpêtê. Ji xwe Xarpêt jî bajarekî kevnar e wekî me destpêkê de jî pê behs kir. Li pişt min navçeya Pertegê heye. Dîsal aliyê min ê rastê Kebanê, dîsal li milê min ê çepê aliyê Çewligê û li başûrê min niha pişt kameraya me bajarê Xarpêtê hem yê kevnar û hem jî bajarê ku wek mezra em binav dikin ew jî dikeve pişt kameraya me ku niha li hemberê min e. Bele temaşevanên hêja em îro hatin şikeftên qeşayî yên Xarpêtê. Em hatin şikeftên qeşayî me hin çavderiyên xwe bi we re parve kir. Em ê hewl bidin di demên pêş de li ciyên wisa dîsa jî gero geşta xwe bidomînin. Hetanî bernameyekî din û li jîngehekî din bimînin xêr û xweşiyê de bi xatirê we.